ina toa e fafatia uma. Ona soli na lea o le seunga. Ai tapaipu le tai au ula. Samoa le atunu upele. Me vii atu ia i le tua ilo na alofa muti vale. Wawa ia fafangu ia te oi i le tai au manuia. Maleifu Maia. Tatou vivi atu i le tua i le vi inga ia te ia e te Tawai. Tatou Tapua'i atu i le tua. Amo ia le tangata o iai le tua ia kopo. E whai mona whasoa soani. O iai ilo na wha moe i le li ilo na atua. O le na whaia le langi atoa ma le lalo langi. O le sami ma mea uma o iai. O le na te tausia le wha maoni. E wha vavau lava. Te talo le anganga pa ia. Le atualo mātou te māpa i ai. Mātou te vala au atu i la ua fio i le awa ma le mingau. Wa e sila fia mai i mātou le whanau nei. E le ato atoa o mātou nei tangata. A fio mai lo uanganga pa ia. E lima tau lima ina ave i mātou i la ua fio ma re ngā ruenga. Ina ia ato atoa ai o le nei sao ni ngalo mātou tamā. Le lingi atu lo mātou tamā lo alofa tu noa. I le au Tapua'i i le nei aso. I le suafo Yesu Keriso. Lo mātou ali i ma le whaola. O le mavala au atuai. Amene. Tatou vivi atu i le atua i le pese ua Sauniga.
Whātuatuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, ma ngangana wha Peritania. Ua o whātuatua I le tua le tama, o le ona le malosi umalava, o le na whaia le langi ma le lalo langi. Wa o whātuatua fo I a Yesu Keriso o lo na alo e tō tasi o lo tātou marii. O le na whanau e le anganga Paia, na whanau mai a Maria le taupou. O le na puapua ngā tia I le pule a Pontio Pilato. Sa wha sa tauroina, sa maliu, sa tanumia. No o ifo I se oli, o le asitolu na toe tū mai ai na I uoti. Na awhio ae I le langi, o lo nofo o ia I le tū tau matau o le atua le tamā. O le e ona le malosi umalava. O le atoe a fio mai o ia e whaamsino I e ola atoa me e uoti. Ua o whātuatua I le anganga Paia. Ua o whātuatua I le e kāle sia Paia e au fiaine uma. I le mare mafutanga o le au Paia. Ma le wha mangaloina o angsala. Ma le toi o le mai o le tino o le tangata. I le mare ola e wha bavau. Amene. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cost and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust you forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trial and rejoicing, and eternal life in your will which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou te talo. Whawhitai le tualo mātou whisua soa ni sili. Malot mātou nei whaa moi moi le ola. Whawhitai lo mātou tamai lo walofa malo wanga le lei. Wa mana vaina le o kisene po ina mai I la au. Wa aia fo I le matango fio ngā luenga o tamai lima. Whawhitai le siri ese ma le mawae o lo walofa. Le nei wa mātou sāwari ai o le ne yaso. Ua e wha o popo I lo mātou ne yola. Whawhitai I lo walofa ma lo wanga le lei. A wasa whano I mātou le au noa malo wanganga. Sa le atoa toa I mātou. O lo walofa muti vale. Wa e alofa mai ai I tagata matitiva. E pei o le whale ua ngao ma ua le no foia e se tagata. Pe MANATU AUTU I le fia maua o le sārotonga ma le marosi. Whawhitai mo Yesu Keriso lo mātou wari I whaola.
Ua mātou tau nuu manu i ai i leo la fau i a te ia. I lene yaso le tua lo mātou te mawa e whaia i le leo la awa fio. Whawhitai mo lau tau singa alofa. Lau tau singa lea i o mātou nei tino. I me ai ua e fuai. Ai le ngata i lea o mea ai whale nganga. O whatu ia wa e luluina i te tono lau ele ele. E tupu Tapua'i i asa uma. A vele mafua o whamanuianga mai i la ua fio. Mātou te manatu ai. Yesu ke risolo mātou wali i whaola. Ile malea o re whengainga malabu fio. I lo wanga lofa maleanga le lei. Whawhitai lo mātou ta mapa ia. Whawhitai mo le nganga re wsoso ane sili. Ma re whamalo si au ia te i mātou. Au mātou wa ai le sami. Ua ta oto na pe au wale whati. E peio i mātou le li ie. Ua malua re wholaunga ma re taritonu ma re wha tua. Ua whaatasi ma re nganga pa ia o lavu fio. Mātou te wala au le whawhitai le ola i a te oe. Whawhitai le lima taito o lua ma lavu fio nganga pa iai. Ia vi ia lava oe wha lava i lo mana i lau pule whasoa. O vaila au a whao ngā lea i o matumai. Le ngata lea tong fitinga. So se ngase lo mātou tama. O tui pui lo mātou wali ie. Whawhitai wa e saunia me uma. Ina ia puia mai ai i mātou i so se whamai. Whawhitai mo sa moa si o mātou watu no pele lea tunu u whawai i a te oe. Mātou te whātua tua matari tonu i lawa fio. Wa loa lau tausi i a Samoa. Ai le i sāvalia e o tangata le lau ele. Nato tō ai le whatu maritangi mai a te oe. Ina ia iai o se tangata. Na te pule ma tausia ma wawa ai au ngā luenga te tō le lau ele. Ia vi ia lava o e wha lava. Ma eu le mawa e o lau fio. I le sami ea ma le lau ele. Ai le ngata i lea o lo mato ne yola Tapua'i mo le langi e whawawau. Wa ea fio mai le langi tu ua lo mamalu ma lo pa ia. A ia ola o le tangata le ato toa. Le matitiva lea lo mato tama mato te turi vai atua i lawa fio. Whawhitai. O le sini au tu o lo mato ne yola wha moe. Le wha o la tanga wa e au mai wha mea alofa i a te i mato. Ia vi ia lava o e wha lava. Mātou te whātou e se atu i lawa fio. I se ma whare tonu i anga sala ua mātou whai. Ia e alofa mai i a te i mātou. O le sopo ia o le vātapui ma lawa fio. O le ngalo nava i a te oe ma le mingau. Ia e alofa mai ma ave ese mai a te i mātou nei leanga. Le ala lea mātou te toa tule atuai ma le loto ma momo. Wha mole o wasasi i mātou. Wale ai o se mālosi a te i mātou pau lea le li ie. O na o le leo o le wha tua. Sau whaafonga le whatau waa o le nei o lenga. Mātou te tari tonu o oe o le tamau le alofa ma le anga ni lei. Waipa o papa lava la mato nei folaunga. Ai wha moe i a te oe e ai manu. I le alofa mareanga le lei o lawa fio. Le tualo mātou ta māpa ia. I lausi la whanga i ati i a te i mātou. O se mawhale tonu o mātou le laulawina. Alofa lawa fio ma whamama e se mai a te i mātou. La foi no ule ai nā.
Le ai o se tasi mala ua fio toi manatu iai. Ua na o leola ia Yesu. O mātou mana o ngalo mātou watuai. O e lava o le tupo le langi ma le nano langi o le atua e to tasi lava oe. E le ai se atua e fatu salia ia te oe. E whai taulanga atuai te ngata ma le loto ato atoa e si iti atuai i la ufio. Le vi inga tau ave pespesenga mataru sanga. E sulai lo walofa ma le wanga le lei. Le tuai lo mātou tamapa ia. Manatua Samoa lo malo. Wa afia i la tau le whamai. Mātou te wala au i la ua fio i e whatua toa le taino loto i a te i la tau. Ave ese o le popo e i a te i la tau. I a whetalai la ua fio i o la tau wanganga. I a mauane ai whape o le mapu o le tautai le li ie. Pea hae mare manuia o na whaiva. Whawhile mu loto ma mafu fau o tangata Samoa. Fesoa soani la ua fio. Pui pui i la tau. Mai le ita ma le tinga. Pui pui i la tau le malama lama. Le li ielo mātou tama. Mātou te whātua tua i a te oe wawa e si le fia. E fau i a te i la tau. I nei puapua ngā mawhaingta. Whao ngāu tangata o ai tau malele i whafo i so se atunu. E fau tua i a inga mauo mai masani Samoa. O wā o le ngā ruenga whaito tele malabu fio. O lunga lava o le alofa ma le angari lei. Manatua foi le tuai le malotonga. Puapua ngā mawhaingta wa fiai i la tau. O le pure whaasoa la abu fio. E mauae i la tau o le file mu. E peona e alofa i a Samoa vailua tutusa i le malo tonga. Le ngata i leo tutuila ma manua. Pui la abu fio. Whaofuina e la abu fio i la tau le manuia. Tasi i la tau i a te oe. Tasi le atua. Tasi le alii. Whātua tuanga. Ma le papatisonga. Le tualo mātou ta māpa ia. Mātou te sāwara wari atu i la mofio ma le whamanu ianga. E vivi ia tuai o mātou nei loto. Ma tau te tala tuai o mātou nei laungutu. Ma pe pese whaia e ai o mātou nei anganga. Awa e le lei la mofio e whawawawara warofa. Le tualo mātou ta māpa ia whamanu ia Samoa e lana whainga malo. Mai le au le malo. Le afionga le tamaita i pare mia, le sui pare mia. Ma le masiof. Ia iai la ua fio lo mātou tama. Fafonga fitalai. Pa ia man malu o le pare mene. Le kape neta mawhai pule ma minsta. A ware tau aveina o Samoa. Lele ielo mātou mata. Mata ielo whai awane ngalo i ate oe. Au auna. Tau aswina o le puvai o leola i so se whata whai taulanga. Ia iai la ua fio mai la tau. Whamanuia mai oe lo mātou tama. Ta i la ua fio i mātou i le nei lava i tuaso. I le suafo Yesu Keriso. Mātou te ole mawala au atuai. Amene.
pese ua Sauniga. Whaitawina wa fionga Paia le Atua. Ngangana wha Peritania, but ngangana wha Samoa. Our Bible reading for today will come to us from the New Revised Standard Version. From the New Testament, the Gospel according to Luke, chapter 7, verses 18 to 35. The Gospel according to Luke, chapter 7, verses 18 to 35. We will read in responsibly reading. Let us hear the word of God. The disciples of John reported all these things to him. So John summoned 2 of his disciples and sent them to the Lord to ask, "Are you the one who is to come, or are we to wait for another?" When the men had come to him, they said, "John the Baptist has sent us to ask you, are you the one who is to come, or are we to wait for another?" Jesus had just cured many people of diseases, plagues, and evil spirits,
and had given sight to many who were blind. And he answered them, Go and tell John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have good news brought to them. And blessed is anyone who takes no offense at me. When John's messenger had gone, Jesus began to speak to the crowds about John. What did you go out into the wilderness to look at? A reed shaken by the wind? When did you go out to see someone dressed in soft robes? Look, those who put on fine clothing and live in luxury are in royal places. What then did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written. See, I am sending my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. I tell you, among those born of women, no one is greater than John, yet the least in the kingdom of God is greater than he. And all the people who heard this, including the tax collectors, acknowledged the justice of God, because they had been baptized with John's baptism. But they refusing to be baptized by John, the Pharisees and the lawyers rejected God's purpose for themselves. To what then will I compare the people of this generation, and what are they like? They are like children sitting in the marketplace and calling to one another, We played the flute for you, and you did not dance. We wailed, and you did not weep. For John the Baptist has come eating no bread and drinking no wine, and you say, He has a demon. The Son of Man has come eating and drinking, and you say, Look, a glutton and drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Nevertheless, wisdom is vindicated by all her children. Whaitawina wa fionga pa ia le tuai nga ngana wha Samoa. Mai le ewa ngali a Luka rona matau pu fitu. Whaitawina or whai upu e se fulu ma le walu e whangata mai i le tolu se fulu ma le lima. Mai le whenga inga whau ewa ngali a Luka. Lona matau pu fitu. Tatou te whaitau whiawa wa iai. I le whai upu se fulu ma le walu. Whaangata mai le tolu se fulu ma le lima. Ua whailo atu ia Ioane nei me umai ona soo. Wala awa tu lea o Ioane i ona soo se to olua. Ua awina atu ila ua ia Yesu ua whapeane. Po oe ea le maliu mai. Pe mātou te whaatari atu i se tasi. Ua o mai e tangata ia te ia. Ua whaapea mai. Ua awina mai i mā ua e Ioane le papatiso ia te oe. Ua whai mai. Po oe ea le maliu mai. Pe mātou te whaatari atu i se tasi. Lea lava i tu aso o whaamaro ai e ia tangata to tele sa ia i mai. Maiti ngā, nganga leanga, ua fōa ia tu fōi ina ia wa ai o e tau aso e to tele. Ona tali atu leo Yesu ia te ila ua. Ua whape atu. I nāo atu ia o lua. Ma whailo atu ia Ioane o mea ua o lua wa ai. Ma whaalongo iai. Ua pupula tau waso. Ua sawa vali pipili. Ua wha mamaina le pela. Ua longo tutuli. Ua wha tutuina e nauti. Ua fola ina le tala lele ie matitiva. Manuia fo i se le tau suai ia tea. Wo e na awina mai e Ioane. O na amata i le o ia o na whetala i atu le motu tangata e winga ia Ioane. Na oto wo e i le vau e mata ini a.
O le u ea ua luluina e le matangi. Pena outou o e matamata ini a, o le tangata ea ua ofu i ofu malulu, fauta, o e ofu i ofu matangofie, ma ua solo lelei, o i maota o tupu ia. Pena outou o e matamata ini a, o le perfeta ea, e moni, o te whai atu ia te outou, e siri lava ia i le perfeta. O ia lea ua tusi mai iai, fauta, o te awina atu la usa vali i o luma, na te teu teua luala i o luma. O te whai atu fo i a te outou, e le eise perfeta i e na whana nau i whawhine e sili i a Ioane le papatiso. Au le au pito iti le malo le tua, e sili lea i a te ia. O na tau ami o tonuina ai lea o le atua e le nuu umalava e na whaalongo ai. A toa matangata o la fonga ina ua papatiso ina i la tou i le papatisonga a Ioane. Au le au farisaio ma le au au tu la fono. Ua la tou whaale au ngā i a te i la tou le pulea le atua. Ina ua le papatiso ina i la tou e ia. O te whaatusa ini a tangata o le nei tūpulanga. La tou te tusa mani a. E tusa ai ma tamaiti wana nofo i le malae ma whiwala au wai. Ua wha pe ane. Ua mātou whaili atu i a te oto. Ai tau tele i saa mai. Ua mātou whitangisi atu i a te oto. Ai tau tele i tau tangitu i mai. Wana sauyo ane le papatiso. Wale ai a reto. Wale inu waina foi. Ona outou whai ane lea. Ua ia te ia le te moni. Ua sau le atali i o le tangata. Ua ai o ia mainu. Ona outou whai ane lea. Whauta. O le tangata ai tele ma le inu waina. O le iwoa tangata o la fonga mai ang sala. Ua ta ua mi o tonuina le poto. E ana tama uma. Wha manu ia mai o le atua i le whaita wina o ana awhionga Paia. Mai atu mau pe lava o lona vi inga e wha vavau. Wha vavau lava. Amene. O le launga i le suafa manu malo o le atua le tama. O le atua le alo. O le atua le angangsa. Fe mai le matua e tai nai i tātou le neiva yaso. O le fesili. O ai e matitiva. O na filifili ai lea o le whai upe lua sifulmane lua. E fe soasoani le e tai ai i tātou. E tusa ma le manatu autu. E ala i le tai ala le tusi whai tawaso. Ona tali atu leo Yesu ia te ila ua. Ua whape atu. I nāo atu ia o lua. Ma whailo atu ia Ioane o mea ua o lua va ai iai. Ma whaalongo iai. Ua pupula tau aso. Ua sava vali pipili. Ua wha mamaina le pela. Ua longo tatuli. Ua whātutuina e na oti. Ua fola ina le tala le lei. Ie matitiva. A manatu atu le vai aso e tusai ma le whasino manga le tusi whaitau aso. O le ta yala atoa o le nei vai aso. Tala le lei mo e matitiva. A tātou wā aifa i ngā ruenga le siri ese. I le matau poe whaoluta. Fe maile mo le maua Luka whapea. Ua iau lunga le nganga o reli. A wana whauina mai i a te au. E fola le tala le lei e matitiva. Wawina mai au ina ia wha malo lo i e loto momo. E tā lai i le saolotonga i le tāwhianga. Ma ia pupula mata o e tawaso. E tu watu le saolotonga ye wa whasawaina. E ta lai fo i le whangalo re tua.
Ma le tausanga le tātou nei na nofo le nei o langa. Pe a tātou wa ai I pua ngā mawhaingatā. E whetā iai mai I tātou. A whe mai I sai e ono sumaltasi rana wha manatu. Ua ia urunga pe lava le tua o le li lava lea. A wā o re ngā ruenga o le wha malolo ino mai. Ma le tā lai atu o le whina ngalo o le tua. O le tusi le nana o tātou whaalongo longo iai le nei tai au. O le ngā ruenga Yesu ye matitiva. O e mamai. Atua I fo I mai o le iai o se wha moi moi. A le whisili mo I tātou o ai e matitiva. Sa ato atoa le leile tangata mai le amatanga I fuafuanga le tua. Masa le ai fo ni puapua ngā mani whaingatā. Ai talu ai le manatu whapito le luai tangata uanga salai mamativa. A manatu atu le ngā ruenga o le tālai o le awhia mai o le li I loto o tangata. Ua le mautonu ai o ane ilona fia iloa. Po o ai o le a wha uru iai o le tali o le nei manatu. A wā ua loma o le noti. A o iai o ie te tonu o le whale pupui. Ona o le tala inga ma le whātinonga o le whina ngalo o le atua. E tau ave whātasi lava I le ola ma le oti. E whanau mai le tangata ma ona pua ngā. E whatai iai fōi ma whainga tā o le lui tau o le ni ola. A ua iai o le lii wa mai o na whala ina I oane. Teu lo tātou ne loto. I le a whio ai o le li. Ua sa ili atu I oane I ona soo e to olua. Mo se whasosuani mo ia. Ina ia mauai se tali o na nofa palonga. Sa whapea o na ho atu ai o le sa vali a Yesu. Po o oi ea le mesia wa maliu mai. Pe mātou te whaatali atu I se tasi. E tāu o tele whasili nei e lua. O le a ano lau tele lea o le ola whasoasoani. Ma le ola wha moe mo e matitiva. I le malea, o le nei sa vali e tā ua tele, o lo whesili Ioane I le tū, o le Mesia ia Yesu. A wane tupulanga o le Mesia, o lo mua mai. Na whesili Ioane le whesili le nei. Le ai se tase ma whai o na talia. Aua malama lama le Ioane. Wana o le Mesia lava I mawhai o na talia o le nei whisili. O le are tali. O le tali e winga I ngā ruenga. Whai are Mesia. Sa le eise au wala na te leilo ai, po le tangata moni lava lea sa ia papa te soina. Manatu ia wa o ifo ia Ioane. Wa anu le sa vali ia Yesu. Ua taunu watu re aio e matitiva. O loo ia Yesu, o loo whaia le ngā ruenga o le wha malo longa. I so te tuai ngā mai. O na wha pēa tuai leo I la ua nei. Na mao mai ma le sa vali mai a Ioane. Po ohe ea o le Mesia leo maliu mai. Pe mātou te whaatali ea I se tasi. E le ita Yesu ia Ioane marana sa vali. Ai ua ia whatamau a ingaina le mativa o le savali. Ina ia toe o hatu ia Ioane o le tali. O a ulava lea. A o le io o le oti a te ia. Whape whea na tali atu. Yesu ia Ioane e tu saimale nei savali. Fe mai foi po luas fu mare lua. O na tali atu leo Yesu ia te la ua whape atu.
I nā atu ia o lua mawhairo atu ia Ioane. O mea ua o lua vā ai iai mawha longo iai ua pupula tau aso ua sava vali pipili wha mamaina le pela ua longo fo tutuli ma ua whātutu wina e woti. Le ngata i lea ua fola ina le tala le lei e matitiva. Ua whaingo fia e Yesu le masalo i a Ioane. O le nofo ai papoe. Wa ia whaapea tuai a te ila ua e te lua moli mau e tusai ma le whaafisili. Ua ngana le li i ana ngā luenga ai ua le ngana i ana upu. Ua tali le li i ana ngā luenga ai ua le tali i ana upu. Wa watu ila ua oro iai pe lava le loto le ia Ioane pe le o ia ea lea na o papatisoina i le vai tafeo i oritana. O le tala inga foi lea o le tala le le ia Yesu i ia Ioane le papatiso. O le ngaruenga Ioane le papatiso sa alanga i le vao mo le tala inga o le tala le ie mativa i le afio mai o Yesu. O mai ala na ngaruenga. Ona nofo leo Yesu ilalo. Taimi lea o ai o popo ngā ma whaingatai le li whaona. Mai li fasili aisea. Ua la ngona Yesu wa tutu o fita i le whaito to o le sela. O le āwai lua ese le unu o Ioane. O na ia whai loa atu le i tangata o le tau tinonga i le winga i a Ioane. Mai tangata umalawa. E le eise e tasi na sili atu le tāua na ilo Ioane. Mai Yesu o lona fina ngalo na tuina mai iai Ioane e tā pena iai o lona taunu mai. Mai Yesu pe tai le malo o le tua. O i lato umalawa na muli iai Ioane. O sili atu lato tofi whaale nganga. Nailo Ioane. Sanga lue ia te i lato. O Ioane o le tangata muli nanga lue wha perfitanga. O le whenga inga tuai. A o le taimile nei. O tau mawhai Yesu e whātua toa le mamanu. Ma le Paia lau telo le no. Wa ia la ngona lava o Ioane e oti le so. Mai wa matitiva ai le tangata o le li i whaola. Se wa whonga o le tae au whau. Walu se pulona. O se tangata whaiva o le tala le lei. Sa whangota mo se ai o ke riso malona malo ua pei o le ngongo wa lele masiana ia. Talo sia ia o ngāre soifua o le nei tamatala. I lou soifua malau ainga. E ui na wha tau waa. E ui ina vai. E ui na mativa o le whau ma pau o le tānoa ri ngā ruenga. Ai sa suru ngā titi pe lava se pulona. I le suafo Yesu. Tua tuia lo lima e fufui whātasi le i whanu. O wā o nā o le ora tanga mai le li. O le whesili e whawhangu ai le masaru salo i tātou. O ai e matitiva. Mai le talia Luka. O tangata o malawa. O e mamai mai e malolosi. O le autu le nā o keriso. Le ali o lo tātou whaola. Ina ia tasi i tātou i a te ia. Whai mai Solomona ilana tusi e FATAU sfuma tolu. Whaipo sfuma le lua. O le wha moe. Ua tuai o na taunu. Wa e wha noa i le loto.
A o le manao ua tau nuu o le la au lea o le ola. Fe mai Paulo le na TUSI le kalesia Korinito. Matau pe valu fai puiva. A wawa o towi loa le alofotu no le li o Yesu Keriso. Sa ta maa ai ngai o ia. A ua wha mativaina i lea o lona lofa ia te oe ma. Who are the poor? The verses 22 tells the stories. He says, go and report to John what you have seen and heard. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and good news is proclaimed to the poor. Yes, the story of a woman when her son passed away in the different circumstances of her life, not knowing Jesus would come in the opposite way. Gently, Jesus raised this young boy to life. The Bible says her tears are turned into joy by Jesus bringing her son back to life. Obviously, it was not her personal plea to Jesus, but rather her heart that caused Jesus to speak words of life back to her dead son. I have learned throughout our time at our parish and recognized various young people who would ideally be certain parts of a play. If we know a person who can easily quit and learn the role of Samoan language, then would be given that role is a blessing from up above. Not to only to serve God, but to serve the will of God on earth. And to play the music for God to hear. If it is musical, let's all choose one person to say farewell and welcome home. Give it all the hope and the glory to God. Because for Him, He gave us the talents to serve. He gave us all the gifts we can be able to know and to serve Him well. If we find ourselves asking these questions, so who are the poor? We have the answer. It's within us. The Holy Spirit lives in you. That is the answer of who are the poor. We have all been given the roles to play in our Christian walks with one another. Yes, the questions remains the same. Even the answer remains the same. The conclusions for us is this. It makes sense to us that Jesus restores sight and the blind, and even the lame walk, as well as the dead. Sight provides for us what we can see in the kingdom of God. When we were hurt, we were poor at the time. When we dealt with sorrow, we need compassion from the Lord. When we continue to walk down on the wrong road, we continue to ask Him for love and mercy. Whatever that we're going through in life, there's always an opposite of that need. We automatically become poor at that very moment. But by the riches of God, we'll fulfill all the needs in our lives. Remember the poor. Jesus is speaking about you and me spiritually. So we may have that fullness of God in us. That fullness of God continue to pull us to the next category of our lives. Of all people, God promised to fulfill His missions. For those who are poor, come to Him, and the riches of His love will continue to resonate with them forever
and forevermore. May God bless you all. May his face shine upon you. In the name of Jesus. Amen. May God of peace sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. May God be with you all. Amen. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga.
Ia, manatu o lea lava ua i lea tua lona lava vi inga. Momori tua lea ngang whaftai ia i tatou uma sa Tapua'i whaatasi. Ma le au unanga a le nei kalisia si ufonga o le tai au fau. Ia, le ngata fu i lea o le tāpenanga sunga i FATAU. Pasta Fagalilo Samuelu, Matafeo. Ia, tu sa o le tāpenanga o le nei aso. Mori atu le ngang whaftai tele, ia tatou oa i le upu le atua, masa ili i ana fionga, lese mea whaingofie. Ma lo ta pena, whaftai sa ili, ia awalava le whangaina o lana la fumamoe i so se tafa, ma so se turu inga o le nei lalo langi. Pe to aiti, to atasi, to lua, o pua, o fea, o iai le to lua, le to tolu ilona swafa. O lo whapea o na mafuta whaatasi mai Tatou. Ia, manatu fuila o lea ua lele. Le upu o lea tua, le fina ngalo lea tua, lautou whaafonga anga. Talo sia, ia whapea foi o na lele o le manu, le tua sivi masiana ia, ua maua o le nei aso. A o le wheau fola, ia utou ai o fina ngalo, loto mo fina ngalo. Ia, Tatou avele i uta, Tatou te vi ia le atua i le nana mea alfasili o le soifua i na ia maleola ia i mātou. Nea fo i se mea ua ina i Tatou i lana upu ioe mole nei aso. Tatou o malea nganga whaafetai. Ia, Tatou u malava o paanga, o o ma paanga, o nisi o lo mātou whapea o na lolotu, ioe ma whai foi o na members o le nei kalesia, ia mori atu ranga whaafetai tele. O ma whai o na o Tatou Mafuta, ioe a whai e tele i o le wharisai le nei aso, a ua maua se awa noa Tatou te whai Tapua'i inga whaatasi, o le winga tonu le nā, o le nei foi tautua, ma le nei au onanga, i aso teitasi o le vai aso, ia eo o lava i lona aso Paia. O le aso, ia o lo wha moe le unanga a le si ufonga o le tai a fou, UCC e whakasa, ia whapea fo i le unanga le ministry, lana ministry o le leitio, ia e mātou te whai lotu ai, i le tula e ono, i le ainga o le sunga i le whawhengainga, ia le sunga i le whaiwheau, ia po le fo isa avea ma presidente o le nei au aunanga. Le sunga i le whaiwheau, sunga i le whawhengainga, se pulona tanuasa. Nei lai le ono, o le amatu mafuta tuai, ia o le au whaingalunga umalava a le leitio, ia lo o ngā rulue tau tuaina, le whingalo le atua, iso se vaenga o le nei ola. Ia, o le mātou tapenatu, ia, o le mātou Sauniga Lotu, isi a mātou wō, paanga, o le whawhengainga, o le presidente, sa tautua i tutonu o le nei au onanga. Ia, e le whangaroina i lātou uma o paanga a le nei au onanga, ua mwhai o na whai mea alfa mai. Ioe tauala i le tātou wāwhisotai, ia ma le tātou i aso uma o le vai aso, fisosoani foi, ioe se wha moe o le sunga i ase pulona, ioe le tina matua i a tangi Tominusi, mai Arizona, ia o foi mai le toru se lauta la Amerika. Whapena foi le tamaitai o puava ale fosio, mai Ausitalia, ioe Melbourne po Brisbane, whamuna wangalo, ioe ana ia foi mai le tino i tupe, e ono se lauta la Amerika. Whaftai tele alofa, tai anga le lei, tai loutou manatu mai, ioe ia, tawa ina ia alofa ngia le atua, whaatutumu ina me ua whaangangoina, ia ono o loutou manatu alofa, ma loutou anga le lei foi, ilo tātou wāwhia ngai, wha i le nei o unanga, ia mai se foi, ia le sa whaima presidente o le nei tautua. Me lea ele mwhaia o le upu whapalangia o lo o tele ina tātou wāwā oile lalangi o le transparency.
Le nganga le nā i tu tonu o le nei au onanga. A tātou olo i le nā. O tiute a ia o le giver. To give. Tiute o le receiver. To acknowledge. Me lea, whingaro maari lie. Eoe. Ni manatu mai ua mātou whaelo e uina o tō whape mai ai le ai. O tiute nā o le nei tautua ma le au nanga. Pe te musu e whaailoa e le ai. O mātou tiute mwhaileanga i le tu ui fo ina i lalo. Loutou alofa ma loutou angalelei. O tātou lava ia o Samoa. E se fo i le mea alofa le atua i lana Samoa. Ia, o na whapea i le ma se tala, mamnia tele. Lau sunga le li whaife au, whaatumu e le atua la utu. Ia wā lava le, io e le tautuaina, o le nei tautua, ma le nei aunanga. Ia Samoa, iso se tafa, ma so se tuli manu o le nei laulangi o mawhai o na maua mai. Le tautua, a le nei ka le siasi ufonga o le tai a fo e whakasa, UCC e whakasa. Ia mō le siafia e nisio i lato, e le siafia ina le nei tautua, ma le nei aunanga. Ia, o na whapele mso matou leo tātou tu e whelo ai, i le nei vai aso, manuia tele whe au mga ruenga, wha manuia le atua, ia Samoa na lua, whai ngā māloa Samoa tutu atasi, te nane fo i le whai ngā māloa, ia tutu ila ma manu alo whangia, aua, ia le te e le urunga, ma popole le anganga, ma le mawhauwhau, ina ua pa i atu le siama, i o tātou lau whanua, ia ma o tātou lau, ele lefto a pa i lea, ia e lefto a o atu, ua o so o atu, ia e whapena fui atu tuila manua, a le anganga whaftai i le atua, na ngata ai to tonu e le i o i tua i tangata nuu o lo tātou atu nuu. Mele a uad whaapoleina, ia tau ia ina o tātou tulivai i le atua le tatalo, MANATU AUTU Samoa i taimi whaingata o le whamai. Ia manuia Samoa, manuia lau sunga i le whaife au, ia manuia tele le nei aso i whi au mga luenga o toe. So i fua mai manuia. Tātou whai ui le talo. Le tualo mātou tamapa ia. Wa toa le tangata sa matitiva. Wa whai e la wa fio no lo walofa maruwanga le lei. Mai le whanau mai o ke riso. I lona toe tu manu malo mai le uti. Whawhitai le nganga pa ia o papati soni ai mātou. A vea i mātou ma whanau la wa fio e whatua tua i a te oe. Sa vavali whatasi i tātou ma oe le li ie. Ia manuia o le nei vai aso. Ona o le suafa o Jesu Keriso. Amene.